Kardom pini birtar jikha pini prime time birta thanbang pini lisami hombari kilingpi. Aprang si birtang ton penci pajir midam de aprang birtang kung pier jikha. Bokachana longjang tua truck la pensang tige roya truck ahiring tang rakachi tonga jok inadabang phua di malong amat apran kedam. Nili barlo loka Charlie hem ki patang pi peda jok kang ting cook appear thea son chemanang. Karitang sumila rong hang pia pharman pothot along chikimo ase kedeng pon. Birtang kungpi arjuponik dere phi puthot birtang ton pen chipajir midam sena. Bukajana long jang thua truck na pen sang tiki roya truck ahiring tang rak pen kachet tong ajok adima long amat inut apran kedam. Bukajana long ihum jang thua truck NL01 L0110 la pen ihum sang tiki roya truck AS01 BC 9259 ahiring tang rak pen kachet tong ajok jang thua truck apang ke mecho de. Lapen lapang son meki chualong nang ke chondun khati da jok inut abang ke mechu pondet lo lapen inut aphan ke adonga raya tum rap tun sin Bokajan Civil Hospital an sekelang japan ponlo berta ke de lo pora hut an ke phovek abang protoma phan pang thekon thekkelang dilapen berta pang dak pon irai rongpi news 24 Karbiang Lakhain koira phone nilip MEC constituency ki parlo Tarapung diko ingti arong ay school non puanta patang pipide. Tarapung diko ingti arong along SSA pen kipia school ahem Lincoln ke pagdolo ki kimbon tanon anta ke tang ti dajok rong loke chale hem kave penajok tang tingku kadimason chemandet. Labangso school ahem ki mabang pula ke kalitang aren ring ma pen si kimpon lo bonsta school ahem ki kimbo mahot alang nerong chiwoy jui la penamat ki kimabang awedet lo. Lapangso school ahem ki kim ke patang japan nilip local MAC WDC lapen blok along ke theke dinga tumapan pinpura lo pipon bomlo bonsita pinyani anta thangna da berta awelang non an talo ke Charlie Japan kisung jokon epin lang tarapung au somratun ke khoisi ban support ki dodun pen bangalong le chohang pen hem chikim pensi lo Charlie nang lo Lasi Prabjin ten school ahem ki kim ke patang ti Japan puthot dikhoeng tiarat atun pen tuning repon pedo Nilipen berta pang dakpon Anelson Rong Par News 24 Karbiang Long. Karlitang sumila rong hangpia pharman dongkam mukam along Rasingja College student nilip along Film Society aru sangti hidi number adarsa rong githya hawararat atum lapen borlang pher pi along KSYC atum kache song lapen kachiki moasai kedeng po. Kedam tang changmi poni phain ko rehinyani nangang roha long art ki jumhek anim Sophia Phan broadcast porthakor lapen nayan mani porthakor atmapan Karlitang sumila rong hangpia phan meke kai chokpen apran Canada puthak dongka mukam rong Sophia long dongka mukam Rasingja College students atumpen chikimoasai dingpon Lapen chun nilip MSC constituency aro Film Society nilip aro amai pu Moses phangcho lapen chun bang Philip tiswa tumpen Jarlin ponsi arisang hot pen candlelight ami ot crisis ki chok chewek abang pu prokas porthakor lapen nayan jyoti porthakor atamapan apthan armud bek nang chipu kehang supon lapen sangti di number adar sa rongke thi ahawara longke do rongke thi resue jang atum jandaran be jamsang tumung circling rong phar lapen pinang anari sang hotum patir pi ponsi Number other sa rongke thi long RJ Road atowar chikok along Karlitang sumila rong angkiapan chikimorse tegpon Lapen borlang pher pia longke do Karbi Student and Youth Council Lapen Model Village ari sonim so atera na tompen chingrum ponsi Karlitang sumila rong hang pia phat siningang song chom reng ni padodon pa melong jia phan melu tai pon Lapen Karlitang sumila rong hang pia phat apran kendet abang kwatuma phan ahok pet akang sai Long nangji matikok thati pon nangji pusi kehang pasupon. Nilipen berta pang dakpon Anelson rong pharbor lang pherpen rupsing timong News 24 Karbiang Long. Well, I have already spoke about it. Now the world is with us. Even from Italy, UK, Nigeria, Japan, Bangladesh, and Indonesia, etc.
they are being with us now. They are giving their voice from their own native land to get justice for Sumila. So I would like to thank, first of all, to all those people who have raised their voice for genuinely and for justice. आज हम लोग जो नंबर 844 में हम लोगों का जो 12 साल का लड़की नौगांव डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सीडेंट हुआ था और सुमिला रोहांगपी 12 साल का लड़की, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि हम लोगों वो जो उसके साथ जो गंदी हरकत किया था प्रकाश ठाकुर लोगों को वो न्याय देना चाहिए, क्योंकि वो 12 साल का लड़की का साथ वो लोग इतना गंदी हरकत किया है। क्योंकि हम लोगों जो जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की इतना गरीब हो और गरीब होके भी वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ सको, उसका जो सोच रहा था हम बड़ा होके कुछ बन सको, ये सोच के वो अपने घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी का घर जाके वो पढ़ने के लिए चाहता था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, वो प्रकाश ठाकुर लोगों को उसका बाप बेटा साथ मिलके उसके साथ बहुत गंदी हरकत किया है। मॉडल वैली चलो ये तुम सुमिला रोहांगपी आपो थाकने तुम निंदुक kaci paklah angtek netum rada thengno labang so ame kibi lagi tum KSYC borlang Fairbanks alang tum nangki Japon lin pen pini ne tum kaci konmu mate ningduk angtek kaci paklah lapen ke nilijung pini birtal ansi kangton iglo domi thakne kardom